Beletrina v živo. Drage gledalke in dragi gledalci, pozdravljeni v Beletrini v živo, tokrat z Dinom Pešutom. Pozdravljen, Dino. Dino Pešut, letnik 1990, je hrvaški avtor mlajše generacije, dramaturg, pisatelj, tudi pesnik. Još malo. Samo što nije. V Zagrebu je študiral dramaturgijo in jo tudi seveda doštudiral. Nekaj časa živi v Berlinu. Njegova dramska dela so uprizorili že tako na Hrvaškem kot tudi v tujini. Prejel je več nagrad, med drugim 6 prestižnih hrvaških nagrad Marin Držić in pa nemško Jugendtheaterpreis. Leta 2017 je pri založbi Fraktura izdal svoj romaneskni prvenec z naslovom Potočena kolena. 3 leta pozneje pa še roman Očetov sinko, ki ga v prevodu Dijane Matkovič zdaj lahko beremo tudi v slovenščini. Roman je prvoosebna pripoved mladeniča Luke, ki tako kot večina mlajše generacije ne dela tistega, kar je doštudiral. Poleg tega pa ga pesti še stanovanjska stiska in predvsem zapleteni odnosi. Med njimi je najbolj zapleten tisti z njegovim očetom. Najprej, Dino, me zanima, to je prvoosebna pripoved Luke, ampak vse do konca knjige ne izvemo, kako mu je ime. Zakaj? Okay. Da, to je zato što cijeli roman je strukturiran u tim vrlo kratkim i vrlo intenzivnim poglavljima. Ono što sam nekako htio dobiti, jer taj glavni lik je vrlo zatvoren dečko, nekako malo se teže izražava oko nekih stvari, ali puno i relativno zanimljivo misli. I onda mi je samo sinulo u jednom trenutku da bi volio da se roman može čitati kao serija subjektivnih kadrova u filmu. Da se dobiva jedna direktnost, neposrednost kroz tog dečka i onda to se čak dogodilo vrlo prirodno ili intuitivno, nije. Sam ostavio ime lika skrivenog skoro do kraja, kako bi mogućnost čitateljeva ulaska u tu građu ili u njegov mozak mogu biti što direktniji, sa što manje nekakvih prepreka. Koliko pa si mu v tem dopustil, v teh kratkih subjektivnih kadrih, kot si rekel, razvoja karakterja? Pa sa svim minimalizmom je uvijek teško, se pokušava od najmanje moguće količine jezika dobiti najveći efekt. Šta ja znam, struktura i sadržaj često idu jedan uz drugo. Ovdje sadržaj je taj glavni lik i njegova perspektiva na svijet, tako da sam dobio prilike stvarno da se likovi, on se razvija, on apsolutno prelazi svoj put, a ove likove koji su oko njega i koje je s njima u odnosu, sad ne mogu ja suditi kvalitetu toga i to mi je nešto grozno, ali sam nekako pokušao dati čitatelju dojam koji je njegov odnos za te osobe. Više nego koji je razvoj lika i dopusti čitatelju da onda kaže aha, ok, kužim šta je ovo i upisati možda ono što nedostaje u opisima ili možda nekim klasičnim retardacijama ili postupcima retardacija. Zdaj, v romanu stopimo tako z Luko, da torej on se seznani z novico o bolezni, zelo resni bolezni svojega očeta, s katerim pa ima tak hladen odnos. Oče je bil odsoten, nista se veliko pogovarjala in sčasoma se izkaže in tudi sam ugotavlja, da je v resnici tudi on očetu podoben bolj, kot bi si želel. To mu tudi nekje učita recimo Vanja, njegov ljubimec, pri katerem opravlja neka priložnostna dela. In me zanima, odkot, torej omenil si mi, ko so se že pred tem pogovorom pogovarjala, da ti je zelo pomembno to medgeneracijsko, transgeneracijsko vprašanje. Ene stvari se torej prenašajo iz generacije v generacijo. Zakaj si želel osvetliti to in z kakšne strani? Zakaj se ti to pomembno? Da, samo da nekako sad vratim na sve. Meni je Očetov sinko ili Tatin sin roman gdje propitujem razne oblike očinskih figura i na koji način mi preuzimamo očinske figure za neke druge ljude. Tako da ja mislim da Luka u odnosima sa svojom najboljom prijateljicom apsolutno preuzima zaštitničku očinsku figuru. On prenalazi neke vrste zamjenskih očeva
ili pokušava i tako dalje. Jer to je neka ključna figura, pogotovo na ovim područjima, ali mislim da i kad gledamo povijest svijeta, mi zapravo gledamo povijest transgeneracijskog ili nasilja, ili traume, ili stvari koje su prešućene, ili stvari koje su slagane. To jesu neke naše političke stvarnosti u kojima živimo i naše privatne i osobne stvarnosti. Ja tu otvaram dosta jakim motivom otac i sin koji su u ok odnosu, oni nisu posvađani, to ništa njih ne dijeli šta je ono toliko zatvoreno, oni naprosto koegzistiraju, ali otac naglo oboli što otvara prostor da se neke stvari priznaju. I ja to negdje i napišem, i to je bila misao vodilja kroz koju sam vodio taj odnos, a to je djeca postaju sve ono čega se njihovi očevi srame ili srame priznati. Negdje drugdje sam pročitao da djeca postaju sve ono što im je roditeljima strah priznati. Mi nekako sigurno kroz transgeneracijsku tajnu ili šutnju preuzimamo neke ostatke, ponovno proživljavamo ili pokušavamo uspostaviti svijet u odnosu na to. I što me zanimalo sa ovim romanom i što pokušavam nuditi, ali ja još uvijek ne znam odgovore, što se događa u trenutku kad se progovori neka istina. Koliko god ta istina bila mala i koliko god možda dolazi puno prekasno da se promijeni nečiji ishod života, ali koje su sve mogućnosti i koliko života može biti spašeno kada bi djeca i roditelji kao dvoje odraslih ljudi sjeli, porazgovarali potpuno iskreno, nježno i intimno. Ja mislim da pogotovo u relacijama otac-sin, intima i nježnost je nešto što vrlo često izostaje, nešto što će obojica vući kao neku svoju tajnu. No in tudi v primerjavi s tvojim prvencem, torej Potolčenimi koleni, ki praviš je roman o tojenosti, je ta roman Očetov sin kot torej roman o bližini, o intimi. Pa je, da. U Poderanim koljenima, kako sam i tad živio u Berlinu, i stvarno me to neko otuženje i fasciniralo i na koji način sam s druge strane, 2018. i 2017. to je bio neki svijet od prije za koje ja još uvijek sada u 2022. nisam siguran da postoji. Ali je bio roman o odlasku i što zapravo ti nosiš sa sobom kad nekog napuštaš, a ovo sigurno je roman o seriji susreta i pokušaja susreta i pokušaja stvaranja odnosa. No, tudi Luka je, tako kot ti, živel nekaj časa v Berlinu, pa se je potem odločil, da je vseeno, kje je reven in nesrečen. Kakšna je situacija, recimo, hrvaške mladine danes? Dvije stvari su mi zanimljive, ali to mislim zato što mi je bio nedavno rođendan. Sad, kako si u uvodu rekla, mladi pisac, ja sam rošao 32 godine, tako da i sad mene pratite ta priča i sad stvarno je jako lijepo kad imaš 22 i kad to postane mješavina nekog odlikovanja i PR strategije. Sad još odmah ulazim u neku fazu života gdje, ok, nisam zreo i mudar i u pisanju nema baš ono child prodigies, ali kao, ljudi, ja imam 32 godine. I onda, s druge strane, vidim da se ta mladost rasteže, isto kao što se starost odgađa. Mi smo apsolutno u tom svijetu gdje i onda svi nešto se tiskamo između 20. i 45. Tako da, ne znam, mene niko nije izabrao za glasnogovornika mladih i to jesu neke individualne priče. Pokušavam samo mapirati šta su neka možda opća mjesta ili nešto što su okolnosti oko nas nama uvjetovale. Pa onda kad je ova stvar sa recimo stanovanjem ili pravom na stan, mi smo sigurno među prvim generacijama gdje se izgubila ideja da imati svoj životni prostor, ne nužno posjedovati, ali imati i da je on priuštljiv u odnosu na standard, više nije nekakvo bazično ljudsko pravo. Mi smo izgubili pravo na shelter i na sklonište i mi naprosto s time živimo i mi naprosto oduzimamo previše od svog života, ne bi li si obezbijedili nešto čega ima viška. Mislim, nije da stanova nedostaje, ovaj cijeli grad je pun stanova, samo jedna osoba ih ima 10, a mi se tiskamo nas 20 se natječe za jednu sobu. To je novo
ili relativno novo, barem ovdje. I tako sad ima niz tih stvari koje su sve izvan nas, došle iz polja politike ili ekonomije ili sociologije, koje apsolutno utječu i diktiraju naš dnevni život, naš ljubavni život i intimni. Tako da kada pitaš kako žive, ne znam, ovisi o 1000 faktora, ali vidim da su nas, recimo, globalna ekonomska kriza je puno više uvjetovala naše intimne biografije nego što bi si htjeli priznat na neki način. Eto, to je to. A ne mogu ti ni reći neko konačno i direktno, jer ja ne znam u kakvom mi sada svijetu uopće i živimo. Jedva da se oporavljamo od pandemije koja je potpuno promijenila igru i koja je okrutila sve što smo mislili da je tekuća i učinila je vrlo online. Jedva da smo iz toga izašli, već krećemo u neku novu geopolitičku igru koja će opet utjecati pa i na pitanje što je mladost, ako mogu grandiozno. Omenil si stanovanjsko stisko mladih. Luki s stanovanjem pomaga prijatelj Goran, ki si ga izbral za neko očetovsko figuro in v knjigi večkrat omeni izbrano družino. Kaj točno pomeni ta pojem? Kdo in zakaj si izbere izbrano družino? Pa ja mislim da svi to napravimo, samo što živimo, mislim, formalna priča je da je biološka obitelj temelj svakog društva, što je isto relativno nova stvar, i da je ta jedna zajednica koja je nastala tako čudom rođenja, totalno nasumično smo pobacani po ovom svijetu, je dovoljna da s tobom prođe čitav tvoj život. Sad, sve što znamo o psihologiji i psihijatriji tvrde da upravo ta mala grupica od 2, maksimalno 4 ljudi, sve moguće što ti može uništiti napravi štetu od 0 do 3 godine. I isto tako, nekad je teško suživjeti s nekim koga ne razumiješ, a neko koja je velike razlike u godinama često i čine to nerazumijevanje većim. I ja mislim da u nekom trenutku ako se dogodi stanovita separacija, za neke više ili manje nasilna od svoje biološke obitelji, mi odlazimo u svijet i tražimo ljude koje mi možemo nazvati prijateljima. Ali mislim da u jednom trenutku kada shvatimo da se uvezujemo u sve čvršće zajednice koje su nastale na temelju našeg odabira i našeg senzibiliteta ili naših pokušaja pronalaženja ljubavi koja, mislim, nerijetko izostaje iz biološke, ili razumijevanja, ili nesebične podrške, ili čisto samo neke razine ideje da nešto prolazimo skupa. Ulazimo u odabrane obitelji. Ima nešto u tome da se vremena u ovom trenutku puno brže mijenjaju i puno je teže komunicirati s generacijom prije o nečemu što je teror svakodnevica koji je naš. Ja mislim da odabrane obitelji su poprilično bitne za, recimo, manjine ili ljude koji su dio LGBTQ zajednice ili imaju neke nedominantne identitete, jer kroz povijest su bili nasilno odbačivani iz koncepta ili iz slike bioloških obitelji. Onda naprosto tim rastancima su morali pronaći nešto, neki prostor i neku zajednicu uz koju će preživjeti, mislim, tako nekako bačeni u svijet. Ja mislim za sada, zašto mene ova tema toliko dira i propituje mi u dramama i ovdje, da meni se čini da živimo u jednom okrutnom vremenu koji se čini kao da je vrijeme obilja i velikih izbora, ali mislim da je isto tako jako okrutno i da jedino kako mi možemo odgovoriti na to je da se na neku foru ujedinimo, da stvorimo neki krug ljudi oko sebe i da zajedno probamo kroz to proći. Kad su bili zagrebački ovi potresi, nas je 5-6 se okupilo i prenijeli smo jedne druge preko toga. Naši roditelji su bili u drugim gradovima. I mislim da je to više od prijateljstva. Mislim da je to možda čak i najljepša i najčišći oblik obitelji sa svim svojim značenjima. Večkrat si poudaril, ko sem si recimo ogledala kakšen drug tvoj intervju, to združevanje v nežnosti in toplini. A bi rekel, da si idealist mogoče? Apsolutno. Ali u isto vrijeme sam bolesno cinična osoba i već godinama u psihoterapiji s tim narcizmom pokušavam. Znaš, tako da nisam bezgrijan, sigurno nije ovo, ljudi, došla Lady Diana,
let's go humanity, mislim nije, ali bez obzira na cinizam i bez obzira na neki moj sivi pogled na svijet i sumnju koja je apsolutno dio mog života, ako bi morao izabrati jednu stvar u koju vjerujem, to vjerujem da nježnost ima svoju određenu snagu i isto vjerujem da društvo i ljudi kada se nekako ujedine mogu odabrati dobro i da postoji nešto što je, i da ne zvučim sad fanatično, religiozno, ali mislim da mi imamo u sebi apsolutno urođeno prepoznat dobro od lošega. I mislim da samo isto smo živjeli poprilično dugo u nekom vremenu gdje smo morali biti konstantno najbolji i vrlo često vrlo okrutni i gdje se uspjeh isto doživljavao kroz jedan specifičan tip osobe. Malo mi je drago da, mislim, ovo nisu moje izmišljate, naprosto puno ljudi sad tako vjeruje, pokazujemo drugu stranu veličine ili autoriteta ili tako ne. I mislim da tu nježnost je, a ja sam sad počeo i po svojoj biografiji kopati. I onda sam sad kao, brate, cijelu osnovnu školu, 8 godina sam se nagutao batino jer sam bio nježan, jer sam bio osjetljiv. I onda sam sljedećih 15 godina to skrivao dok, da postanem ciničan i tvrd i projiciram neki uspjeh, da bi se vratio ali sigurno dijete koje sam bio sa 7 godina bilo pametnije i čišće kako žive, tako da vraćam tu nježnost zapravo u svakom svom tekstu. Kako pa doživljaš recimo ta uspeh na Hrvaškem? Bi rekli lahko, da si zvezda, neka glas generacije so te imenovali, ali kako pa tudi primerjali celo z Sally Rooney, čeprav... Ja mislim da tanke stvari su što je strategija prodaje i marketing. Isto mislim da bi bila laž da kažem totalno sam nepoznat ili mogu se nekako mapirati, ali mislim govorimo još uvijek o dramskoj i kazališnoj književnosti i književnosti, tako da nije to baš tako jedna Mount Everest uspjeha. Ali da, mislim da kako sam krenuo u kazalištu, omogućen mi je možda širi medijski prostor, jer činjenica je da kazališta imaju, mislim, cijele PR timove koji se bave s time i kazalište ima slavne glumce, što je onda uvijek puno zanimljivije medijima, pa onda malo tog reflektora posipaju po drugim akterima, ali ja mislim da kako se niko neće obogatiti od ovog posla, mi je brzo postalo jasno da možda taj medijski prostor treba zauzimati sa idejama i imati neku vrstu odgovornosti. Što puštaš ovdje, pa makar sve bilo, mislim, jer to u konačnici je sve stvar PR-a, pa kako podmetnuti i neku misao. Če se vrneva zdaj nazaj k knjigi, prej si omenil LGBT skupnosti, pa me zanima, ko si živel v Berlinu, si mi povedal, ko sem se nazadnje pogovarjala, da si to velja zdaj za veliko, odprto, nekako strpno mesto. Si tam spoznal, da sovraštvo nima meja. Tudi v knjigi Luka je gej, ne, to moramo povedati, je neka komponenta v knjigi, ni zdaj najbolj pomembna, pa vendar. In omeni tudi, da recimo veliko njegovih prijateljev se iz Hrvaške med drugim izselilo, torej iz ekonomskih, drugi pa tudi iz razloga, ker je na Hrvaškem potekal torej ta homofobni referendum. Ampak me zanima, kaj je bilo v Berlinu takega, da si spoznal, da je tam, ki velja za strpno mesto, sovraštvo brez meja? Pa zato što, mislim, ok, svako ko ode i onda, i ja samo kad čujem to da negdje drugdje je bolje, to jesu puno otvoreniji gradovi i zajednice su puno jače i čvršće i pogotovo je Berlin neka oaza liberalizma, ali moj slijepi idealizam da je to taj otvoreni savršeni grad, je drugi tjedan sam gledao zločine iz mržnje koji se događaju na cesti ili u podzemlju. I onda sam shvatio, mržnja je ta koja je globalna, jer ona može zahvatiti puno više
puno više ljudi. Ljubav je individualna. Sve ljude u ovoj prostoriji imam potencijal voljeti na drugačiji način i to tako mora biti. Onda su druge ljubavi za mamu, baku i tako neke stvari. E sad, jedino što je možda razlika između neke otvorenije grada ili možda nešto što ćemo mi ovdje reći na zapadu je da reakcija okoline na mržnju će biti brža i direktnija. Što znači da ako se dogodi, pa čak i onako jedan usputni zločin iz mržnje, veći broj ljudi će se zahvatiti, reagirati i ići u borbu protiv toga, dok recimo u možda zatvorenijim ili konzervativnijim zajednicama će se puno lakše zažmiriti na to. Ali samo sam se morao pomiriti s time da je to naprosto svuda i da je, mislim, i da je to. Kako pa Hrvaška dan danes, ali se odpira torej strpnosti? Pa cijeli svijet se otvara, mislim, sigurno samo u mom životu može se vidjeti da se ipak dogodio neki civilizacijski skok. Ja to stvarno mislim, jer to samo znači u trajanju mog života koji nije pretjerano dugo. Gdje smo bili i gdje smo sada su dvije totalno različite priče. Mislim, i to gledam po pitanju toga koliko otvoreno i kako mogu pisati, na koji način je prihvaćeno unutar mainstream publike. Mislim, ljudi koji su pokušavali pisati i koji su pisali knjige ili fikciju gdje su bili naslovni likovi gej ili queer ili kako god, to su bila nekakva vrsta nacionalnih vijesti. Znaš. Nije se moglo prihvatiti da je to naprosto tako i da mi onda razgovaramo o širim temama. Tako da stvari se mijenjaju, samo što u isto vrijeme, ako gledamo povijest, to je uvijek jedno kosilo i kako ode u jednu stranu, tako se isto vrlo lako vraća. I mislim da sam to sad i rekao za neke, to što ja individualno, ja znam da puno ljudi još uvijek grca u problemima, ali u ovom trenutku ležim na ovom jastučiću privilegije, potpuno svjestan da mi da je došlo za zalaganjem ljudi prije mene, koji su za to možda bili kažnjeni, ali da mi se u svakom trenutku može oduzeti, jer povijesna gibanja su nepredvidljiva i vrlo često okrutna. Zdaj smo tvojo knjigo prvič dobili v slovenskem jeziku in bo še naprej potovala. Kakor so se pogovarjala pred tem, si bil zelo navdušen nad prevodom v slovenščino. Kaj želiš tej knjigi v našem prostoru? Koga želiš, da se dotakne in kako? To je svima. Mislim, uvijek kažem svima. Mislim, književnost najbolje odgovara ljudima koji su znatiželjni. Tako da, ova knjiga, gledam samo po iskustvu sa hrvatske. I je meni ovo jako nešto važno da je prvi prijevod moje proze na bilo koji jezik i drago mi je da je to ovdje gdje se osjećam i tako ugodno i dobrodošlo. Ali gledajući u Hrvatskoj kako je knjiga prošla i ko se za nju zaintrigirao, jesu bile dvije skupine. Jedna je mlađa generacija koja ima jako puno momenata prepoznavanja i koji dobivaju da onda čitaju nešto jako blisko ili da nešto narira njihove živote. Ali onda tu je ušla jedna sasvim druga, jer se ne bi toliko prodala, ušla jedna druga skupina ljudi koji su možda nešto stariji i koji to čitaju kao apsolutno intimno putovanje, pokušaja razgovora ili završavanja poglavlja sa roditeljima koji mogu biti umirući. Tako da, kako je knjiga kratka i nekako dosta intenzivna, mislim da nudi to raslojavanje da ako te stvarno boli briga za život milenijalsa i to, ako Trnoružica ide u dvorac, odi na stranu 7, dopustit će i jedan tu nit intime, moji roditelji neminovno umiru, što je vrijeme koje imam s njim, kako ih mogu zgrabiti, da nešto pokušam sebi izgraditi. Tako da, nemam pojma, ko čita, nek kupi, ko ide u knjižnicu, bit će i tamo. Mislim da nije okej da pisci daju te recepture za čitanje toga. Meni ena ljubših interpretacij je bila interpretacija Katje Šifkovič, neizvršne producentke festivala Fabula, ki je rekla, da se s knjigo počutimo manj sami. Da, to je
mislim, ne možemo biti usamljeni dok čitamo. Mislim, sve vezano uz knjigu je napravljeno u samoći. Pišeš u samoći, lektorira se u samoći, izdaje se u samoći, u knjižari je vrlo često jedna osoba koja to... Mislim, i na kraju je stvarno čitaš, ali ima nešto da u toj samoći zapravo ne možeš biti usamljen, jer se događa neka vrsta prepoznavanja. Što je specifično za književnost je da prepoznajemo se sa ljudima koji su mrtvi 200 godina, sa ljudima koje nikad nećemo upoznati, s ljudima koji žive na totalno drugoj strani svijeta i vjerojatno ne možeš izgovoriti najbazičnije podatke o njima i shvatiš, aha, ovdje ja negdje pripadam i ovo je moja širina, sve dok si sam i sve preko neke svoje unutarnje mašte koja onda s njom komunicira, tako da to je specifično za književnost i ako to i koja knjiga uspije napraviti, je već neki zalog da postoji sutra. Mislim, sutra književnosti, da nije kraj, da neće sad sve Netflix pojesti to, nego da, ako pročitaš jednu takvu knjigu, posegnut ćeš za drugom. I tako za 3., 5., 10., dok ti opet tako neka ne sjedne. V Ljubljani gostuješ v sklopu festivala Fabula. Zanj so prevedli tvojo knjigo Očetov sinko. Gostuješ pa tudi v mini teatru s predstavo Granatiranje, ki je leta 2019 prejela nagrado Marina Držiča za najboljše dramsko delo. In po mnenju strokovne žirije sodi v vrh ne le hrvaške, ampak tudi evropske produkcije. Omenili so v tej obrazložitvi znamenit monolog o vojni in glede na to, da se je pred kratkim na žalost začela nova vojna v Evropi, me zanima, kako gre to predstavo brati danes in kako mogoče ti doživljaš to trenutno situacijo. Pa, da, mislim čudno, ja sam tekst je napisan 2018. na 2019. I stvarno je djelovalo malo arhaično se baviti ratom. Ali je išlo, mislim, pisanje iz te neke moje ljutnje da što se tiče Zapada ili zapadnoeuropskog kazališnog kruga, pisci iz ovog područja su zanimljivi samo za pisanje o ratu. I moja teza je u tom tekstu bila da rat jednom kad te okrzne, on te prati kroz čitav život. To je bila jedna vrlo sebična i to je bila moja autobiografska opaska. Aha, znači ja mogu šta god me zanimati u životu, zapravo i tamo ću zapravo biti neko dijete sa CNN-a. Što je vrlo okrutna i profiterska pozicija iz koje nisam htio pisati i tako je nastao taj tekst. Sada, kad je rat ponovno i sada je jako blizu i nekako tako nasilno dolazi do nas, vraćam se na tekst i u njemu uviđam možda malo veću vrijednost u tome što sam pisao o samom ratu. I vidim da me je na neki način promijenilo da apsolutno razmišljam o ljudima, da se puno više bavim sa što je sa tim ljudima koji u ratu opstaju ili ostaju ili što će biti nakon njih, sa koje rat ima tendenciju širenja nevjerojatnom brzinom, a manje mog intelektualnog pokušavanja razumijevanja. Mislim, on opstaja, ali sam dao primat, negdje u tekstu piše da nakon rata prvo obnavljamo zgrade, a ljude zapravo nikada, tako da kroz to pokušavam vidjeti. Ali predstava nije igrala mjesecima, sad ću je zapravo čuti prvi puta nakon što se unutar Europe neka situacija promijenila i nakon što se zbog pandemije nismo bavili ratom 2 godine. Mislim, je bila to druge vrste vojna, ne? Pa da i ne. Bila je sigurno vrsta rata koja nam se učinila daleko i učinilo nam se da je potpuno opravdano i vrlo često opravdano iz našeg potpunog neznanja ili manjka interesa da shvatimo šta ćemo se mi baviti sada sa Sirijom, ali isto pokazala da svijet 21. stoljeća nije u stanju se baviti patnjom preko empatije, nego preko straha. I mislim da smo tu
zapravo dali uvertiru za sve ovo što nam se događa kasnije, jer smo se pokazali kao vrlo neempatična i okrutna vrsta i to još uvijek na neki način pokazujemo. Ampak, ker smo idealisti, ne verjamemo Da. v empatijo in da bo tudi svet nekoč srečala pamet in bomo živeli v nežnosti in toplini. Dino Pešut, najlepša ti hvala. Hvala. Vam pa hvala za ogled. Beletrina v živo.